Bokeh bu Moya kraing jom timi bokeh bu o hai inge chini jongbo no chak khoi po chaya inge mosla ro po ria khi no ke ha anim tini recipe bokeh inge bobai ke tini breke thau cha nai grana inge chini recipe no follow khe tongdi jotno khak chang ha bokeh treba jong phai pe ha bo Moya kraing no jong 1 hour tui wo chom yi tui ha inge bokeh ri sum phui khuk pai tui ha hai ji boru pai tui ha tham sok chok po tui chom tui ha inge bokeh o bahai no kormo bai sisa ke no sa pu tui ha bono color phung nai tre extra kormo pu ria inge jong cooker o borok no pa wa have mix khe jong song nai ta ke jong o hai ge mix khe to ha o hai mix inge ta ke jong gas ni hor msung yala nai Ges jungha inge jungro moha pu tui phoriya je sumo nim tui inge kormo bai tai sa phumo bo akhe no jung cooker ni matang cooker no khlo ye city ri pungya ha jora o jung songphigra nai hor ke full le kheya bono hor ke jung steri huinai inge ta ke bo bung moi donga to bo ni city ri po jung tra continue khepinai nangnai tongnai di inge city ro ye ta o khulo ha pongmole city mole pnusia inge ke khamser ke frying tha cooker im si no inge ta o ke chung bo Moya kraing rina ha 1 hour chung tu chom timo chem Sa amosta ro sa mai ni. inge bokhe ri sum phui pa su bok pi ri su pi ne ya ha ji pa su pi thaya ke su pi ne mami ke chung tre ha bono cooker ro khlo phi city ri ha ni tre ha khlo phi gram nai ga ma ke mix khaye tạo ke bokeh city ro ri pai finally moi ha inge chung cooker ni te khlai bo plate ro serve khe ha bokeh chini final inge tạo ke chung mai chanai inge na hono order try khe nai le di bo recipe sa thau ye tong tini le bosu nongra ha jetono thank you so much